veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Evo nas u novoj epizodi Sampa na Skill Areni. I ljudi, kao što vidite, nalazim se u mojoj kući. Kuću sam kupio juče za 9,7 miliona. Evo, nalazi se u interijer, nalazi se kod BCC, baš preko puta BCC. Znači, tu se nalazi. Evo, nalazimo se u interijeru. Prvo ću interijer da vam pokažem, samo što ovdje sad neka magla, vjerovatno mapan na nekom mjestu gdje magla ima, ali neće to da se promeni. Znači, ljudi, interijer kida, meni se mnogo sviđa. Svaka čast onome koji je mapao interijer. Evo ovdje kao ulazi se u kuhinju. Znači, prelep interijer. Ovdje je kao neki kamin. Evo ovdje je vikendica od Nexusa. I vidite, ovamo ima još prostorija. Ovdje je neki WC. Ovdje kao neki bar, šta ja znam. Se kontra vrata otvaraju. Ovdje neki koš kao. Ovdje je soba neka opet. I neka spavača soba. Sad ne mogu da se snađem da se vratim. Eto, ovdje kao neka dnevna soba. Znači, mnogo lep interijer. Sad ne znam gdje je ovo izmapano. Ali na neko brdo vjerovatno čim imamo magla. Znači, prelep je interijer. Idemo sad da vidimo eksterijer kuće. Šta je on, neće da izađe sad? Aha, evo ga. Eksterijer mi se i ne sviđa nešto. Po meni su lepše ovakve kuće ovdje plave nego ove, ali sviđa mi se što su našli baš pored BCC kuću. Znači, tu sam kupio Elegy-a i motor BF400. Neko mi se najviše sviđa motor. Mislim, nije lepši od NRG, ali neću da bacam pare na NRG. Ali uskoro ću da vidim da kupim Sultana nekog ili šta ja znam već. Idemo na F4 poza JT. Neće niko pozdrav izgleda. Pozdrav Veljko Smith, Milovan Šematović. To je vjerojatno to. Idemo na G4 poza JT. Pozdrav Pavle Lojić. Idemo na G4 poza JT. Tu će više vjerojatno travi jer ima puno vipova i ta. Pozdrav Nikola Hinić. Selaković Boss. Evo ga Veljko Smith, veliki pozdrav za njega. Da. Neće niko više na G4 pozdrav. Nema veze. Idemo sad do moj stats da vidite. Evo, 65 je level. Znači ljudi, imam 260 golda. Ubistvo ide dobro. Skillovi samo na M4 i na Deagle. Znači, moja prošla kuća je bila tamo na kraj.
Ovdje sad komšija sa Jokerom. Veliki pozdrav za njega. Dao sam 9,7 miliona, možda i puno. $300, 700, 1000. 1070. To je to. Da vidi interijer. Valjda nije zaključena. Znači mnogo je lep interijer. Sad ovo vamo mi se nešto i ne sviđa. To što ima ovdje da se prolazi, a lepo bila jedna soba, ali nema veze. I vikendica u kuću. Gdje ode? Ne može se nađemo. Tako. Tako je bilo, ništa ja nisam radio, niti mi neko radio. Zalupiše ga vrata. Možda se snađem da izađem, brada. Gdje se izlazi? Na tamo negdje. Ovdje. Ujebo ga život. Aha, evo ga. Ne mogu sopstveno kuću da se snađem. Znači kupio sam od Nikole Hinića, čovjek tražio prvo 11,2 miliona. Rekao neću. Pa mu kažem i kažem mu 9 miliona i uzimam, on kaže 10. I ja onda kažem 9,5 i nađemo se negdje na 9,7 i uzmem. Možda se mi mnogo preskupo platio, ali nije bitno, lepa je kuća, blizu BCC-a je, što je odlično. I da, zaboravio sam da vam kažem, evo već sam rank 4 u BCC i neću da idem da dajem dnevnicu za rank 5, jer će da dođe skin koji je ono broj sad. Biće tu negdje na ekranu skin sada koji će biti za rank 4 i menjaju se rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. Rank 5 ostaje isti skin. I na update će vjerovatno da dođe i šverc materijala brodovima u BCC. Znači brodovi su ovamo dole. What the fuck. Ja već tu ćemo. Ne da se zatvoriš. Znači brodovi se ovamo nalaze. Evo su ovamo, vjerojatno će se njima da bude. I šta sam još htio da kažem. Nije bitno. Idemo da opalimo jednu sliku za thumbnail.
dalje malo. Cross arms 1. Idemo screen i da sklonim chat. To. Idemo F8 da slikam. Ajde još jedna. Idemo opet screen da vratimo. I ovo da vratimo. I ja bih ovdje da završim ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. Neki kreativan komentar. Evo ga, Veljko opet se porta. Pozdrav za njega opet. I veliki pozdrav sve vas. Ćao.